Okay, hi, sis Levelin. Okay, berkenaan dengan isu reference tu. Okay, dekat bahagian your reference, okay, di dalam impose V3 and juga impose V2 pun ada function list, ada di sini column lah. Okay, so dia akan ada link dengan bahagian profit loss. Okay, this one kalau saya tengok dekat profit loss, okay, kat sini. So dia akan ada 4 bahagian di sini. Okay, yang ni dia refer kepada pengiraan demand details dekat bahagian your reference, iaitu that's why yang tu penting lah. Okay, misal kata user nak ubah lain daripada this punya reference, user boleh type in masuk. Sebab dekat sini kita dah set untuk 4 drop down list lah. Okay, walk-in, online, Shopee and WhatsApp. Yang ni biasanya kita deal our business lah, okay, melalui this medium. Okay, misal kata user rasa okay nak tambah line daripada sini, contohlah kita katakan Lazada. Okay, nak masukkan Lazada. Okay, kalau untuk drop down list ni kena request for custom made lah untuk kami add on di sini, dan juga profit loss. Sebab profit loss kat situ ada 4. Okay, unless kalau user nak ubah, user boleh, okay, this one 4 memang dia akan maintain dalam this system. So misal kata user nak masukkan Lazada, so dalam this one dia takkan ada option Lazada. So user kena add on. Maksud dia means kena type in lah. Okay, untuk type in tak ada masalah, user dia type in selain daripada 4 yang ada list drop down list dalam ni. Okay, so misal kata type in Lazada, so means katakan antara 4 ni salah satu tak guna pakai, so Shopee tak ada, just Lazada. So mean walk in, online, WhatsApp and Lazada type in. So dekat sini user kena adjust dekat profit loss, sebab nanti sistem akan automatic generate mengikut reference masing-masing. So misal kata walk in kita ada, masih maintain, online masih maintain, Shopee tak ada, kita kena tukar kepada Lazada. So kita type in balik Lazada, Shopee memang tak ada dah, dan WhatsApp. So nanti yang mana yang reference dia merujuk kepada Lazada, so dia akan auto generate. Okay, dia punya amount tu lah, amount yang dalam ni. Nanti kalau tengok video demo kami secara jelas akan nampak macam mana pengiraan untuk kita dapatkan bahagian reference bagi profit loss ni. Okay, untuk penambahan sebarang penambahan adjustment apa semua daripada asal punya sistem for this template, user kena request for custom made. Okay, itu saja. Thank you.